Vachak yupo matin kicha mwaluni chawa meni po. Tini niendwe piera dek meduma bich mwakali wario ki apa wia pungwen gen muti mayen Kijuko kit me yupo dok bena me chato kon ma kichare KAVERE matiana na kilwani Sachet sepat. I 2019 dul chok angwen kutara chingi kachere Ministry of Health, Uganda Police, National Environmental Management Authority meronema. Karachelo ki Ministry of Trade ki Uganda Alcohol Association ni lokman me chato dak me yupo kon me KAVERE me Sachet si kon ma cheltin baluk yor kumpal lutian ma megwa ki bena bedare ti baluk kabiri murua pien Sachet marme ci bolo so ke dula bichok ena kutara chingi ka chen ni gine mere ke joko automatically so tin no ultimatum deadline me joko chato KAVERE ko me KAVERE ni ngoma yin wi poye ilok me those Sachets ma ke mara no kinora actually Sachets karama ke karo ke chekar man girna yo ni me achiel no wele yot me rio be noko me rio ki wayni quantity is toxic mar keta gen ki wayi kwede ba en lu der na keto karo kwede me adek tika weng don ngoma tiene ni be jalo no ki yo ma ke targeting ni ka eni wangeni eni joma pikira ma wilo ko makara liba chien so mi ruwate ni ki ko mi chiling mia beach mia rio ero ime level mane igulu ki karki alcohol ordinance enta mero wachi kedi mo atika lokko meni ema ni romo beti ko Sachet tum ento ki upgrading ko Sachet mi ketne plastic chupa ma pap matero ni do e penye ke kene ni obaning were KAVERE you've upgraded to plastic in a pebalo environment is actually the worst wabalo bena tech kumbeti mo take a look in plastic recycling as one of the most dangerous aspect me environment. There's no option. But yes, I don't know why you call me Sachet no ke kumbedeti watching any chupa matikano tiani. Two things in one part. But when we are poor come Sachet part mo ni kill me quick. You know looking gang mo can madong taking ara mo can peki chana libe chela riberio mo metaja no wilo ko. No balo ping murumo. So two dangerous things. Balo ko padano yoro kompadano ki balo environment. An makira waj kere ne ribena no ki kwanye Sachet. Food matiano tiano kere timi ke report ni footy around. Atamane I still I wajama without fear or war. Ne all these entities may mention ine giti biachara. Uganda National Bureau of Standards as long as ngarmontika chulo muchoro. Pego butamo ni yot kompa jomati chara mato ko en tiki ni chamchana do pat ena ti wachine so komedi ma wan logo ne ema ana aki kar la cho eno ka ini aki o yad madete chier gang woni wen ki aki o yad la cho ma de cha ko lunga en mi biro kar ne chier eno wen tengur tungi chel is just a drinking joint me cha ko neno cha ke kumbedi mo ti logo eno dar mo me komedi mo gitie donc ka dar mo me gitie gitika mato ko me chili andi ko me chili mia bero yang berutie ko me chilinga libachil yang berutie ko me libachil ma ana dona ngere lu na bil ma ki mi lu juru atawni papata ko ene benati pien ko ene ma ki chare Sachet setwal ene ma yo po mo ni ke ma ki bi gengo ne ki gulu sirtini yo po LC5 ma chon ma pendozu ti ma te khotwa arama yeni ko ene parke ko ma yang megi wa antis wa gi yang gitere ma chone pien lera ma yang e ba pat dano mar endok na pene ko gi speed nyo pe organs go yoro ko man kera no ko me Sachet anything kadongo o level ma kitwati ke ko mo kana mo ni dar waji ka deng ci deng donc ka deng ci deng nyur ni ngo you've reached a level ma waji ni kida mare ma ko kumi te chere iya that is negligence itika bonne itika wek ko ni itika balle may neno be ni te chero ino jomo kere no go ma en no go maro ko go rini we no go kwor ne chalo go chwe le mo kwor tio me iner an pat by the time ngar mo ni kwor no organs on tika failing a chwinyong ti failing a don tika failing kidney tika failing and I don't cha ko nyoto de lem nye kwor patien kwor pa lem ko madong kwor te lo ne organs dong ba tika collapsing pe ora ti achel ni
Kano gitiyo matek, imaro kono ke chere tiyo, ifu diko ke chifu poro, ibet kili yata mo, kena ma ini da gani olokong ichamo li yata ki pi mang'ich ke bine teng yo. Ero in ipe ki poro, ipe ki gimoe ken, ipe wa ki tich. Tich mere beri teng yo ka leko kong. Ngato omera, liwa chiel moba, liwa chiel an ma mega ni tiye me wilo jin me achama. And that was the idea of matoko. Nena mo rebe kaloko ne wane uncle amon ni ko ka imaro ne ay ka teach me yue wi pian kumi all. That was the whole idea me matoko. So ko ma gimano ma peki and ne ti yue wi kum ngo ko no kumi po ole. Concept ne don pe ya chuli. Kumberi watika chuli maginge mene taka cho me rabet mati smart acheta te mo ka smart beti e cha kan smart bepe. Wacheta furlam mo kane no go ko manene let. No won ngar money. Eta bana furu wachine ke mi waro piemo a ke gang kiru me mo do gang e ma no light ka mole come lo tiro ne neno furreo bino jogo ba fut gi jolo wachi dedu dugu lu waro eni fut ke mio ento in meti ero ne mi maro ko wi willo ni tika maro sakere tika timo gena ngo diri ko ni pe lo tiro ni wer bon nga manyure mi po ko dak dul mo lu nyingi eni weng ni dak dum dak ka joko dak nga chato ko e donc nga kilo nga Chupa piano me Sachet donc pe papa futie Sachet donc pe papa tie ke manyote ki upgrading ni anda che jano pa rogo wa ke soksi tina rogo ke soksi that is just an upgrade ke wir mere wang dane ko papa donc pe ke chero ke laonye ke ko ni ko mon tie ni na dricos la chencha ke min wa kono white jean mon mo bena ne ko dana ya roa chani ko mere watiki gulu kenyo watika make yewe ko mu kono romis kono gena ngo ngaro mo ne bino kenye ka an bene ko mera take kara cha ko ni parts lika I bini you know why don't ngere don't executive don't manyure ko ne bere mu bon 7 way bon 7 gicher ge but bon 7 lakin gang pe maro pie wele bene te so ko mo ko tie ma dano maro ge maro nying ento tika kelo pero tamane Uganda National Bureau of Standards mironen kon alcohol content pati here mixture pa chemicals make mixing kwene tila kwe chemicals make mixing kwene pero mo kelo pero pim ka down to quarter make waje gwak there's going to be a likelihood of organ failure bala dunu bala kono lang balo jima kuman then pingo katika kelo ne aya pingo kamo kene pe ema mero wachi tie ko mo ma ino ko mala me Uganda I Kampala kan pe I Central pe I Western pe kamo kene pe erti ko mala me Uganda don won motika marnene o gerongo Mirpo ako dul madaw eron Uganda Bureau of Standards, Ministry of Health, Ministry of Trade, NEMA. Po ako dong dul egina yene gubian ko kwa megi teaching in peko ni daki gik kit me chat on yo yupo ko me KAVERE on yo me chupa pipian kwa megi pera chat.